Juan-juan mau banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang dekat merlolo ate ngodiri, buideng kita pejumpa ibas acara pepalum ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang mak deng kupesakat kami sukutan keluahan en. Mersodip mo kita asada tong idengani tendi perbadiai kita. Bapa nami sini sorga, dak tegu-tegu mo kami dekat tendim simbadiaidi. Asa boi kuantusi kami katamu, ibagasan kesentenganmu. Amin. Renungan tasi dari en, ibuku renungan wasiat nai, si merjudul. Kepercayaan imo, kemenangan meralokan dunia en. Si bagian nido kelapihan simbadia, imo si tersurat ibas sada Yohanes bindu 5, ayat sada so ayat 20 sada. Jangan hanat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat keempat kan si mendo. Ai barang ise duka debata, kenah tertalukan sango dunia jahat en. Janah tertalukan kita ngo dunia en, merkite kepercayaan ta. Be kita karinana, KDP si mengambating geluh, ibas si masa i dunia enda. Imo kenah tertalukan sango dunia jahat en, merkite kepercayaan ta. Mula mak denglot kepercayaan ta. Geut ngo kita mengakapkan simbernit, tajalomo perukilan. Buwe ngo pengalaman mahasiswa i tengah-tengah jelma isi kulilingna, si oda merdalan i dalan kesentengan, dekat oda to mihatoren. Tikan mula mikuta ketubuhenna, gabe memaing iya, memetoh tersengat pelin hatoren mi agama na sambing. Lot si merandalna, memaing sadakala gabe bujur. Lot sim rohana, boingo gabe mengakapkan pelin masuk mihatoren dunia deket agama si deban. Si penurat surat sada Yohanes mengakapkan deket meneguh-neguh sendihina, asa ulang ganggu ukurna. Baku nengon dia, perlebe imo kepercayaan. Kepercayaan si menetap imo kenah tertalukan sango dunia jahat enda. Paduakan, percaya ngo kita persida sa kenggeluhan si dekah ni dekahna. Lapatena, kepercayaan si menetap, imo tandana enggo godung ibain diri. Sadakala pekebel kendirina kumerna lakolot bananai. Tikan ibelus karina si masaidi, nggodung ia ibas dirina, gabi oda ngonggeut ia menulusi kade sini pencinta ni ukurna i dunia en. Petelukan, oda mengikut Arab dalan si odam penter, memaing laling dekat odang geut roga dirina. Kepercayaan si teguh, oda memaing ia peru kurumpihir barang jengeng. Mula Lot idah kene dengan Kristen mengulakan dosa, oda ngoboi kita menghukumi. Tapi, dak tegu-tegu mo iya, jana beremo dalan si merandal, asa ulang ne iyan dabuh misi gelap. Asa dak tong cender ibagasan kepercayaan teguh. Lapatena, imo dak tongo kepercayaan ta mendahi Kristus, asa ibere kita kegegohan. Ora jengeng, dekat dak mersyurupi mo kini. Mersodip mo kita. Ale Tuhan, tegu-tegu mo kami, ibas kenggeluhan nami, sidom mengambati kami, laku percaya tabakono. Asa dak tong setia kami ibagasan kono. Ibagasan gerar Yesus Kristus mersodip kami. Amin. Bagimu renungan tasi dari en. Ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan, beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasai mo, si masu-masu kita karinana. Juan-juah mo banta, Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial
ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.